India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinong hikai SSA henne kesngi ke arphuai trik hadian bikiladep banwanya kendo ya ulat kejela u Satyapal Malik ban pha tuklar halor ke jing ngap man jong ke sarkar ban siu pendep no ya ketulap ke jongki ke bedang sa sesan banai u presiden kamigelaya SSA School Association ha ke jinglet kendo ya ulat kejela ulong bakalong ke besaiso nomor ula pha aktin u menteri barang ba jong kejela u Konrad ke sangma ban ngap ya ke jing jong kinong hikai bat ulat kejela ula kular ru ban ra ya ke kubor Syaka Sarkar Pedeng, but I ke first installment jang ketulap jang kina hikai SSA. Hadian kini u Presiden Bah Aristotle Rembai u belayok banwan aiktin Syabaro ki para nong hikai hakerdop jang ke additional secretariat da kebaong bakindang yai beteng ban syong ni ban tiakmi namar bakin saya keren lasai bat u menteri rang ba kejela halor kini kimat jeng dawa. Do you honorable governor hakapor kharwe beji. Dihakani kajingi kendo jungi but honorable governor ngila yo pan address ikini ki artli kimat jingdawa jungi kata kalong ka 5 months pending salaries jungi kata jung last financial year 2021-22 mata ugnai February and March but current financial year jung ugnai April, May and June kebaar enhancement nani ban penkiu ya ka salary ke paro kinong hikai SSA hapo jela Meghalaya ipatrei hapo jeng skim samakra shiksha abian kaladon kajingi keren kapaslem hapeng jungi padi honorable governor hadin kajingi keren hadin kajingi PNI yakini ki kod isla di documents ki bana kalian jungi ngidon ban PNI hai na kalian jong ila paap yengi support kwi kamera padi yong ba up support bana kalian jungi in sale ya kapadon kam ban keren ba siap te hadin katukan ni por ila khot biang yangi badi lietho ba ila yo ban yekren badi CM madun brom jungi isar Konrad ke sangma ba yamenta imdon hapo Shillong idon support tura ban lasai bugin sawan pai seni Shillong tiong la yo ban yekren badi ila pha ye honorable CM ba mar ye poi Shillong idai ban khot yekren no yangi marmar bakan don kata dialog apeng jongi badi honorable chief minister hak paidai barkini kimat jingdawa jongi artli hangi ba ila ongro ye honorable CM ba ikwa bakani kakam kan long settle one for all imkwa shu ban yo bakinong hikai SSA kinang hap yang ban mi susurok nang kanta ka salary ka jongki kabaar ya honorable governor ila yetro hangi balasai in Sudan ha New Delhi kemeta kiwegi kam badila aero yang ka assurance bana kaliang jongi in yakren bat ki bor badai pe ya ka Ministry of Finance bat kumjuro ya ka Ministry of Education Government of India nak panta ban expedite dan ban pengkroy ban pelai ya kan ka song pisa kepada ka ad hoc installment bat ka first installment nak panta ka jela Meghalaya jongi nak panta uni financial year ubah menta arjar arpulai tinggi penpau ka sungu honorable governor balila shingkia ya kan ka jingkerpat kepada kalian jungi kinong hikai SSA ngila pensngau hakmat jongi tikani kalong ka outcomes kepada mi ka jingkendo jungi baru governor pat menne ngila don hadin ka jingkendo jungi baru governor ngila don ka general executive committee pada kan ka committee ngila yatai sibun kimat kawin kimat kebangil keren kalong ba tawa nakajingi kendo jongi pat honorable governor kalong positif ngin ompat call off ya kan ka agitation ngin ang ne ihang ni ngin up salasai ngin up ya kata jingkot ya keren kajong honorable chief minister Konrad ke sangma la ban sim ya karai ka pakhato langin call off kani langin dang continue ya kan ka peaceful indefinite harna jongi tikumba kalong himenta ya kan ka indefinite ya kan ka peaceful indefinite harna ngindang ya continue hi kumba kalong menta mo dikitahi kilom kicing petip